clear to the chibai ule PCL siam tharekani a Tunhnai chanchin September ni somthum le October ni riat in kara kau shanong bon chanchin ingai thlai ini lo clear hawang o R&D in BCM gili deal tlanga pangpar khoi training and buat sai September ni somni pakwa sanghi somni panhi khan BCM gili deal tlang ten R&D department and som angin thiamthil inzirtir na neyin pangpar khoi training nei poyan ni a resource person anula ke biak engi manani a training a hian mi somni pali an kalani gilit kaushan deal tlang chairman upa arlarin omanchan hun mangin kalkhom telom ne lein mel shatir na ane izwa program te pathian he na hlanin a chongchaya R&D Director Reverend Ilvanal Sang kalkhom te fuina thucha le R&D malak na te soizaw na ane bok resource person nula ke biak engin zirtir na pe in ataka pangpar khoi chin na te po ne ngalani Mizoram pum hua police kaushan chalai pol in khompui ne yani September ni somthuma changa October ni sanghi somni pani chung khan chalai te mamoi swati thupui mangin Mizoram pum hua police kaushan chalai pol in khompui voiriat na chu second battalion MAP biak in luangmwa lungleya ne yani a he in khompuya hian Reverend Arlal Lunzira AGS service chu speaker a manani in khompui chung hian speaker hi BCM headquarters a thok tu chen khat ten an choi om chin ba ka theirat bial tu pastor pro pastor le bial chi ke pishwai tu ten an choi oma nula arla ro siam in zai rong bol na nei chinin pathian ni zan in khoma zion caution standing choir ten rong bol na an nei bok in rin ni zan pathian ni jing pathian ni chanu le pathian ni zana te pathian biak in khom ni in henga hian police caution sang sang chalai pol te achingin zai pol ngai thak chin ani Police caution chalai pol in khompui hi Mizoram Police Battalion Camp le headquarters shanga caution chalai te pualin wat sai chinani a tunchuma po hian palai za somkwa pasari zet mi khwalan kal khoma police changlai chungkwa chalai te anni de obera in khompui hlok tak le hlotling takan mangani GKP khumtung pastor bial tlo in MGKP shwai tu de an fe chhuak GKP khumtung pastor bial tlo in October ni khata changan ni sanghi somni pani chung khan MGKP shwai tu de an fe chhuaka building tir ni awang le an building hun mu pui tora MGKP shwai tu de an som angin upa arla ro chama president nula jailerin twangi treasurer le tlangwal HL ruat ki ma finance secretary de an kala nula rebekla lom zwali soloist GKP venglai unit lunglei le pujeri zonun moya driver GKP chan mari unit lunglei ten an choi oma in khoma piang in nula rebekla lom zwali hian zai rong bol na anei chin ani MGKP shwai tu te hian in rin ni zana chengin BCM biak in khumtunga hunan manga tlangwal HL ruat ki man in rin ni zana pathian thucha asoya pathian ni tuk le pathian ni zan in khoma upa ala ro chaman thucha soi thung pathian ni chonnuwa fellowship nei ni in hunlim om tak man hawani a nula jailerin tluangin MGKP malak na changchang le machop te soin bia le unit anga bo zui ngai changchang chanhem ngai taka zui zel turin kal khom te afui bok GKP khumtung pastor biala hian kaushan pali khumtung seling CTI sesong le darlong te omin GKP hi unit ni khumtung le seling unit te an oma GKP member za somni pathum mi pa somkwa pali le meichia somni pakwa an ommeka MGKP malak na shang an ti hlothling thei veka MGKP target le MGKP asum thelu turang ang te po an thelut kim to ani R&D tira GNM le BSc nursing zir turte orientation nei puyan ni October ni nga sanghi somni pani khan Relief and Development Department in Christian Medical College Pithapuram Andhra Pradesh General Nursing and Midwifery GNM zir tura alak mi som tele GTR College of Nursing Kakinada Andhra Pradesh BSc Nursing zir tura alak mi pathum te orientation nei puyan ni Nula Tilal Phone Valley Assistant Coordinator R&D in Channa hun mangin in Milsha tirna le hun mandan tur te atar langa Reverend Arla Lunzira AGS service in Pathian hena in Koltirna niin nurse training tur te fuina tho soi Reverend Ilvanal Sanga Director R&D chuan nurse zir tur alak te hena Pathian rongbol na atana anzir lai te chata ka zir tur le ashi oma po chel taka twara thei top chwa turin afuya hlotlina changnei turin du sakna ahlan bok Pularinoma Coordinator R&D point anzir na turata na siya tur shang te soin anzir na muntur college le khopui chanchin tlang pui te ako mua hlotlina an chan nge be sei thua soibok
hemi zo hian zo na le chan hun te nein an sha tur poi mo le changkai tak tak soi ho na ne ani a Reverend Elvanal sang an chongchai na in he hun hi aka akhara ni CMC Pithapurama hian Relief and Development som le tirin becheng mozat tir an lo ni to a hengzinga hian an zirlai zowa na thok le izonna na mangpo an ommek to ani tunchuma hian R&D sponsorin CMC Pithapurama hian GNM zirlai mizo mechia somthum panga bet shanga an ommek ani Audio Visual Production Studio Aizol Honani October nili thole ni chonudar ni le chanve khan Communications Department Audio Visual Production Studio Baptist House Aizol abwat site so Reverend Dr. Lazar Liana Director Communications Department in Hong Studio hi honani nuwa studio hlanna income toy ne zui ngalani a income hi upa F Shanglo ma Head Assistant Executive Secretary Office Aizol in kai shwaya Reverend Arlarin Tluanga, Executive Secretary in Studio Buat Sai Dan Tlang Puitar Langin, Siang Noi Thum Si Nga Chuang Lek Studio Buat Sai Na Na Se Na Ni Thu Tar Lang. Reverend Dr. Lazar Lianan Studio Buat Sai Hlotli Na Ni Thei Na Na, Executive Secretary Le Thok Dang Te Tho Ho Na Alom Thu So Yin, Communications Department Maso Na Atana Poi Mo Tak Mai, Aizola Studio Buat Sai Ni Chu Lo Momati Thu Le, Changkai Takam Hanani Abe Se Thu Tar Langa. Pathian Hena Studio Lan na Chongchai na Aneya, Silan Matswana, Manager, Audio Visual Production po in Studio Mandan Tutlang po ititar langin, Convar Program Buat Sai Ani May Pia Lama, Kaushan Le Fellowship Department Tinena, Thoho na a Program Machul, Angasiam na Manthe Ani Tute, Studio Hifit Somni Palia Say Ni in, Mi Somni Achanga Somni Palivel Linthe na Ani Tutar Langbok. Hunto pa Reverend Arlarin Tluangan Chongchai na hun mangin studio hon na le pathian ne na hlan na income toy hi khara ni Christian Habu Ennon committee meeting ne yani Tunkar thole ni October nili sang hi somni pani khan headquarters office committee room number 1 a BCM achanga Christian Habu Ennon committee te an thukho ma meeting hi upasi shangdula committee convener in a kai shwai Meeting a hian Christian Habu kan man lai me ka changa ka shanten kan sak ngai to lo la chen khat pai to mai chazo ka langte Christian Habu hlui zo ka la chen khat pai to te zinga Habu siam le atana senglu le turte Christian Habu la ngai lo la thar chatak tak senglu atana cha anti te an thang khoma tin la chen khat a phwa tuina phwa dan anglo dewada te en cha in siam chatura chop chwale Habu top lama chongchai na thu le thu in chon responsive reading da bel chungchang te an clear hawani Mizo Christian ten Labu kan mantlang lonber Christian Labu hi Mizoram Baptist Kaushan le Mizoram Sinate Tho Ho na abwat sa ini in non revised chungchanga in Beronin an en hau china tunchuma committee po hi administrative committee in BCM lamachanga en non dan turle rahman telo siam turin member som paruk omna subcommittee adinani a convener tan upasi shangdu la ruatani he committee in thu chop chwa tele sinot lama indik tu ten an thu chop chwa te hi kaushan pani ai o ten an na clear haule donani BCM siling kaushan in silver jubilee an lom October ninga changhi somni pani nilai ni khan BCM siling kaushan chuan an kaushan tin champha kum somni pangana silver jubilee an loma Reverend Arlarin Tluanga Executive Secretary Aizol area chuan jubilee honna le chongchai na nein Jubilee dar vuak nei chun zomani a hemizo hian biak ina pathian ne dalom thu soi income nei chun zomani income hi upa sri wanal chana treasurer BCM selling ina kai shwaya upa f shanglo ma head assistant executive secretary office aizolin income na pathian ne na hlan na aneya Reverend Arlarin Tluanga Executive Secretary Aizol ne na changin pathian thu cha ngai thla kani Thailama Jubilee right che ani a zanlama po Jubilee lomna income nei chun zom le in upa HL chuan amin income kai shwaya Reverend J Lalpian Tluanga bial to pastor khumtung pastor bialin pathian thu cha soi jingle zan income hian Aizol area khwai le khumtung kaushan zai pol BKHP selling unit a zai pol te ba ka nula wanal chan himile tlangwal rem Tluanga ten zai rongbol na an nei chinani BCM siling kaushan hi kumsang khazakwa sompwa pasari October ninga pathiani khan siling community hall a honani a kaushan hontir hian kaushan member somli omin mimal ina income na nei chinani kumsang khazakwa sompwa pariat khan BCM headquarters lamin income na atan mimal inding sali sakin income na nan mang chunzom ngala biakina ta na sa chau ngalin arem chandan angalwa chunzomani a Hontheya sakpe che panito ani tundin muna kaushan members som sari pasari omin raltlan tenian members at chuang an omme kani
Bible Society of India Lunglei North Branch Collectors te Pualin Seminar buat sayani. Tunkar nilai ni October ni nga sang hi somni pani khan Bible Society of India Lunglei North buat sayin BCM Hall Serko na Collectors te Pualin Seminar buat sayani a Resource Person ata Reverend Dr. Ralto nga chakchuak le rongbol tu lalzui thanga khyang te Assistant Secretary BSI Lunglei North Branch te manan ni a Lunglei North huam chunga Bible Society Collectors te ankal chale Seminar hi chomhadar somni achan via chanin session hi a chenani a chomha hun hi Reverend Sidar Khoma Vice President BSI Lunglei North Branch in kai shwain pathian hena in kol tirna le hun ser amanga Secretary BSI Lunglei North Branch in report lang pui pe in Pikerwal Chonzovi Ramzau Tlang Sergon in fact na hla sa a Resource Person Reverend Dr. Ralto nga chak chhuakin BSI rongbol ati thupui manga paper buat site chu zir hawani Chonhulama upa PC Sangchua ma Treasurer BSI Lunglei North Branch in kai shwaya Pilalom zwalingen te ra siveng in fact na hla sa in Resource Person rongbol tu lalzui thanga khyang te in Bible Society le collector te mo phurna ti azyak chu zir hawani a zona le chhana ba ka soi hauna te ne yani Puar Mingliana, Vice President BSI Lunglei North Branch in Chongchai na in seminar hi akharani. Pastor Bial Shanga Bial Rorel le in Kompui na yani. Mizoram Baptist Kaushan Pastor Bial Shanga Rorel le in Kompui na imekani a. Pastor Bial Tamzo ka chuan October ni nga changin Rorel hi nei chanin nilai ni ninga ni le zirtop ni a Bial GKP, BKHP, BMP ten rawan rela. Kaushan pui Rorel na hi voin inrin ni khan Bial tina arwalin ne yani. Bial chung kaushan te in enkol na baka ABC le Assembly thutlen tur te rela ni. Zan in le pathiani zinga te pathian biak in khom nein chonhulama lalpa zanria kil hawani anga pathiani zana in khom pui hi an chiak to donani Pastor Bial in khom le Rorela hian headquarters shwai to depo Bial shanga Rorel le in khom pui hetiang hian an mang General Secretary Reverend Arlal Biakliana Sirkon Biala AGS Mission Reverend Dr. Arlal Thanmoya Choi Pui Biala AGS Service Reverend Arlal Nunzira Shangchal Kon Biala Pulal Ruatkima Administrative Officer South Vanlai Pai Biala Reverend F. Ngur Sailova Thingsai Pastor Biala Tundin Huna Pastor Bial Somkwa Pakhat Ommekin Shia Theichina Bial Rorel in Kompui hi Pastor Bial tina neyani Aizol area GKP meet ne tur pandal sak natlang run pui ne yani October ni nga sang hi somni pani nilai ni khan Aizol area GKP meet ne tur pandal sa in Aizol ko pui chunga GKP member ten natlang run pui an neya natlanga hian Pastor Bial somachingin GKP members hi somthum pakhat anthok chwa kani Nachan ma in tlangwal silal biakiman member kalte in siarna le bial shang ten hatho dan tur te asoifia a Puvila Raupoya Committee Member Aizol Area GKP Coordination Committee in Pathian na in Koltir na in Achongchaya na siyang tho zui ngalani. Aizol Area GKP meet na inatur pandal hi Baptist Multipurpose Center BMC Falkland Kota sa kania pandal chung tur mau phelle mun ma then fai te zun in siam le motor park na tur te sam fai in ra manani. Christian Hospital report kan hantar langange. Director, Medical and Health Department report in Thailand danin September sang hit somni panhit chungin Christian Hospital Serko na adamlo sang khazali somthum in entirin anjinga zanhi somruk pasari admitan ni a naw piang somli pali anom lain mithi so man nei thung mi somsari paruk zayan ni a anjinga somli pariat chu zai pui major operation an ni Laboratory mi sang khazali somsari pasari examen nia mi zathum som pasari x-ray in damlo te hena thisen unit somruk pariatan pebok Hospital Poor Patient Fund tan cheng noi khat singa sangli za somriat panhi mimal pole caution haude achangin donani a heiba ka hian buthang chunga to le faten operating theater saknan cheng noi thum sang hi an pe a BKHP Ramzautlang unit 10 syringe pump leinan cheng sanga an pebok Puij silarin liana te chung serkon in geyser liter som tharpe in BMP Ramzautlang unit in syringe pump stand paruk an pebok September thatchung khan polshang shanga chingin thesen unit za somsari panga andonga GKP lunglo na chingin unit somni pathum NSS JB College lunglei chingin unit somkwa pariat GKP Salem unit lunglei chingin unit som pasari GKP Zobok South Pastor Biala chingin unit somthum pakhatle MNYF sub headquarters lunglei chingin unit paruk donani Mission rongbona chanchin ilo ngai thang o
Arunachal East Field huam chunga riga hmuna biak in thar honani September ni somni pakwa sangni somni pani khan Arunachal East Field riga biak in thar chu field director in hong riga hi thingtlang kholian tak ni in zalit chuang omin adi thingtlang kholian beranga yani kaushan hi anla fasha hlea chungkwa sombel ni in biak in saknan hi an thei top chwa in hatlang an thoka biak in saknan hi an cheng noi ruk chuang man ni in field ta chengin cheng sing thoma chan pui ve an ni an mani kut koi nge ya biak in an din hi an lom pui om hle heti lai hian October ni ni pathian ni khan Arunachal East Field huam chung mun chang changa mi som pani in ring thar baptisma an chang bokani Nari Circle Women Department Joint Fellowship masaber ne yani September ni somthum sangni somni pani zirtop ni khan Arunachal East Field Nari Circle Women Department Joint Fellowship voi khat na chu lumpo ko shana ne yani a members at Swankal Khomin hun hlim om tak manani Field Director Reverend Lal Sang Zwala Sailo chu speaker ni in thu cha soya zanlama rwai kil ho ngalani Galo Baptist Union Mission Sunday manani October ni sangni somni pani pathian ni khan Galo Baptist Union Swan Mission Sunday an manga October pathian ni masaber hi Mission Sunday tan man chinani tholom te hi headquarters at Lutin Mission Longbol na manani Madia Assam Baptist Christian Endeavor le Sunday School Union te buat sayin chalai pual camping ne yani Tunkar thole ni achanga nga ni October ni li achanga ni rukchung khan Madia Assam Baptist Christian Endeavor le Sunday School Union te buat sayin chalai pual camping chu Diljan Baptist Church Golagata ne yani a speaker Reverend H.S. Laram nga ka field director Upper Assam Field le missionary C Laram nga ka ten mang he chalai pual kem pa hian thupuya khonge I om Genesis mungthum chang kwati manani a speaker ten hena changa thu changai thlak chinani ba ka fakne in khom nei chinani camping a hian mi zathum chuang lutin Christian nilo cha khodang betu jinga chang po in kem pa hian ingmo za tan lutani missing area UMBC Youth Sport le Culture meet an mang October ni thoma changani nga sangni somni pani chung khan missing area a United Mission Baptist Convention Youth Department Swan Sports le Cultural meet an manga mita hian chalai zan hi som nga velan kal UMBC compound sila pathara hun mangin speaker a upa jela ro kema BCM missionary manani Mirirama missionary puro sang lura fanai le khambuziak kashing nun le miria te khovel ti chu tlang zarani October ni li sangni somni pani thole ni khan BCM hall serkona missionary puro sang lura fanai Miriram Bangladesh missionary thoklai le khambuziak kashing nun le miria te khovel revise and enlarge chu Reverend Dr. Arlat Hanmoya AGS missionin adu apiang tele le chiar thei turin atlang zar lekmutlang zar na hian puro sang lura fanai in le khambuziak dan le achunga thom tlang puitar dangin soifia a Reverend Dr. Arlat Hanmoyan tlang zarin lom thu soi chong chai na le khamu hlan na ane ani hele khamua hian ziak tu chanchin tlang pui anau pan lai changa missionary akal dan te har satna le lom na aton te le pathian shwaina chan chang chang te miranham chanchin le annun phung mak le ngai nom tak tak te miranham jinga nong bol dan le an Christian nun chanlen mek dan te ngai nom takin zia kani le khamu hi phek zathum somria ta chani in BCM book room le khamu dor sang sanga cheng zathuma le thei ani Kaushan Noya Narwak Dil Theshang Shangte kan hantar langange Pastor Narwak Baptist Church of Mizoram Noi Thok Turin Pastor na Pakwa Arwaka Pathian Nongbol na angaya thok du titan dil theyani dil na hi October ni somni sang hi somni pani thleng thelu theyani a application form hi headquarters office Serkon Executive Secretary Office Aizo le longtlaya telak theyani a BCM website chingin download theyani bok Missionary in Narwak Baptist Church of Mizoram Noya Missionary na thok turin Missionary Post Pakwa Arwaka Pathian kauna shiale in pe tetan dil theyani dil no chu plain paper a ziakin November ni khat sang hi somni pani thleng thelu theyani dil tu chu BCM member dan zo kim November ni khat sang hi somni pani hian kumsom pariat ling ngei turani a kumsom thum panga pel turani lo BD le MDF te kumsom li thleng ngai na thiaman ni ang Written exam le interview hun tarlan matsak khani khat ve in tol nunani a hi BCM website a advertisement page a tarlan ani Assistant Coordinator R&D
Baptist Church of Mizoram Relief and Development Department noi thok turin Assistant Coordinator Contract na pakhatarwa ka MSW MA Social Science tin pathian nongbol na angai te tan deal theiani deal hi plain paper ziakin Associate General Secretary Service Addressing Director BCMRND ne na October ni somni sanghi somni pani thole ni ai lai lova office hun chunge in Director Relief and Development Department ne na thelu turani Machine Operator Baptist Printing Press Baptist Church of Mizoram Literature and Printing Department noi thok turin Machine Operator Contract na pakhatarwa ka HSLC chin kumngatal printing experience nei to chin le chunglam thiam na nei te tan deal theiani deal hi plain paper azrakin Director Literature and Printing Department ne na October ni sompali sanghi somni pani ayat lai lava office hun chunge in thelu turani Production Assistant Baptist Church of Mizoram Communications Department noi thok turin Production Assistant Contract na pakhatarwa ka HSLC le Diploma in Computer Application chin le chunglam thiam na nei pathian rongbol na angai te tan deal the ni deal hi plain paper azrakin Director Communications Department ne na October ni som pakhat sanghi somni pani ai lai lova office hun chunge in thelu turani LDC le 4th grade narwa Baptist Church of Mizoram noi thok turin LDC fixed pay post pakhat le 4th grade contract na pakhatarwa ka pathian nongbol tura in pe te tan deal theiani deal na chu plain paper General Secretary ne na zia ka deal turani October ni somni pakhat sanghi somni pani zirtop ni chonudar ni ai lai lova Administrative Officer Baptist Church of Mizoram BCM Headquarters Office aser kon ne na thelu turani Heng naruak deal the kan tarlan te she chiang do chuan BCM website le Baptist Today ya te nga event the ani khatizong khatun nai chanchin September ni somthum le October ni riat in kara kaushan nongbol ni chanchin kan ngai thla ka kan clear ho the te chu ni